Irisa Singh ahan makta de ikong nanu kuramjari ngasi su mayam gidamakta yamna kanaraba video update ama pudun laksari SSC na conduct tawriba exam sing asigi magi examination date revise oba new update loina officially mayam thoe aduna exam sing asi SSC gi CHSL SSC gi CPO Delhi Police SI aduga SSC gi oina selection post phase 12 haina 10 pass ki 12 pass ki graduation gi kawgriba vacancy mayam do asengba examination date hojik loina announce tawre ko examination date singjiki matang da mayam do loina khangan jarage detail video explanation ju ai mamang da ju loina semjakrabani mayam SSC ki experiencing karam exam thagado no habdo mayam comment section da habiramu new subscriber oroga su mayam comment section da habiramu channel si nongno thenabi channel law singna subscribe to semiramu video si like to semiramu amadi SSC ki exam thagado channel law singda video si yawnabugi damakta mayam na share to view mayam detail explanation to jarage ngasi gi oina ai video semjarakpagi giveaway asi RPF Railway Protection Force ki SI amadi constable gi maths ka mari lenaba mock test ki PDF premium quality da mayam aigi giveaway oina telegram channel join do bisin law kudimakta phangangani telegram channel gi link su description da hapcharamge telegram channel join to biro aduga lyric sing asi phangbiro mayam SSC ki exam date asi hojik postpone to rise karigino hai matamda election gi model code of conduct lakpagi matung inna exam sing asi postpone to bani aduga postpone to rise gi mayam kanaba lawmina hosi postpone to busina tha ama natragana tha ama makhai muki chang loina exam sing je postpone to weduna preparation to bada khui matam khuyong nabna chingba leiba sing do mayam hojikti preparation to bugi matam su marang kaina phangagani exam sing asi crack to no honabda matam marang kaina phangani mayam SSC gi CSAT gi notification officially hojik thoktri adubu ngasi hayeng nongni ji gi manungda official notification ju thoani mayam na preparation fazana toning ba isen law sing nasu mamang da preparation to nabagi video su ai semjakrabani SSC gi junior engineer JE gi examination asi 4 5 amadi 6 June da tawni haramado 5 6 7 numit ama tang thengdabni ko SSC junior engineer gi onadi SSC gi selection post phase 12 10 pass 12 pass amasi graduation gi post makal kawgi ba vacancy adu 6 7 8 May da tawni habadu 24 25 26 June da torani haina officially notification da yauri tha amaga makhai hena matam chi yaithure aduna preparation to bogi matam su yana fangani ko SSC gi Delhi Police SI hena khangnariba SSC CPO gi exam si su 9 10 number 13 May numir humni asida tawni na harambadu 27 28 29 jida officially tawragani haina notification da thoe aduga kwadigi latest oriba SSC gi 10+2 12 pass ki LDC junior secretary assistant namadi data entry operator gi 12 pass ki SSC ki examination asi examination gi notification di officially thoktri adu exam gi exam date ti thoe ko exam date si 1st 2nd 3rd 4th 5th 8th 9th 10th 11th 12th hariba numit tara je pire ko July gi numit tara ni tawduisi ship wise mayam khaido nong mada ship ahum natraga mari punna ship che 35 40 muki ship che mayam thadoni ko aduna exam date ti thoe aduna ngasi degi matam num paraga mayam preparation tawba hobu yare aduga magi preparation tawba ki strategy ju ai detail SSC CSSL gi CGL gi loina sem grabni ko to mayam channel si subscribe to robi channel singna mamangi video yeng bidriba orekadi hojik dum yeng ba kana gani ko SSC gi exam khudimak lak tungda lakador exam sing gi ju loina kana gani video preparation gi ju semjakrabani mayam officially notification asi ai telegram group join to ba channel singda telegram channel da PDF si phangan jage mayam da loin thaga charake aduga video khuding gi giveaway to basi ai gi telegram channel join to ba channel sing loina phangbi gani RPF ki constable amadi SI gi PDF book asu ai telegram channel da upload to jarage video si loiram matungda ado mayam na any government job ki preparation to ba taragadi TESTBOOK app se download to view app store amadi play store da animak loina officially phangmani ko TESTBOOK sigi yearly pass pro hojik offer piri 7 to 9 April fogi manung jida lehau ba taragadi TESTBOOK yearly pass pro si rupees 370 ta phangani mayam na leidri mamang da T2M ba coach sina view 12% gi maximum discount phangani ko TESTBOOK yearly pass se leibi muhta TESTBOOK yearly pass pro jidum leibi maramdi TESTBOOK yearly pass pro jida previous year question na chingba loina extra da yawgani ko yearly pass di only mock test thawagi khaktani ko sidi aduga yearly pass pro jina India manung da koriba central gi thabak sing jige loina sida mock test ki through da previous year question ju PDF oina ju download to basu yabagi kudong saba TESTBOOK yearly pass pro leiba candidate sing da loina phangani ko adu SSC CHSL gi combined higher secondary level gi post vacancy lai mayam si ki preparation to nabagi strategy oiba video su ai semjakrabani mayam si ki thumbnail jimak oidoni ko
मैम वीडियो सेमजखरबनी येंद्रिबा इसिनलाउसिंगना SSC CHSL प्रिपरेशन तौद्रिङै ममांगदा वीडियो असिबु येंबियु अदुगा मैम कानाबा लौमिनरगा एग्जाम जे क्रैक तौनबो होनामिनसी अदुगा SSC की सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वीडियो सेमजखरबनी वीडियो सी येंगो अदुगा प्रिपरेशन तौबि स्ट्रेटजी दी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ओरो CGL ओरो CHSL ओरो MTS ओरो SSC की GD ओरो SSC की एग्जाम खुदिम प्रिपरेशन तौबुगी मोंग से लोइना अयामा लोइ मानैको खरा खरा खेनाबा तंग खतनी अदु खेनाबा सिंगदुसु आई वीडियो तोंगान तोंगान सेमजरेइसे सिदा लोइना खेनाबदु लोइना मैम खगनजकनीको SSC की CPO की डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन तौजगरबनी इंटरव्यू यावदब थबकनी दिल्ली पुलिस SI ओइदिनीको अमदी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सिंगदा SI अमदी ASI की पोस्टिंग SSC की CPO की मखादा तौगदोइनी सिगिसु वीडियो आई मैम ममांगदा सेमजखरबनी वीडियो येंद्रब इसिनलाउसिंगना मैम चैनल सिदा चंगगा वीडियो सि थीरगा येंबियो अदुगा मैम SSC CPO की मतंग लोइना खंग यागनीको SSC CGL की A to Z एग्जाम प्रिपरेशन की मतंग अदुगा पोस्ट वैकेंसी की मतंग लोइना सैलरी की मतंग चिंगबा मैम लोइना खंगनजखरबनी मैम चैनल सिदा चंगगा हाना की वीडियो CGL की मतंग इन एक्सप्लेन तौजगिरबिदो मैम येंबिरो अदुगा प्रिपरेशन से तौबा हौरोको एग्जाम डेट थोबनेना मैम हौजिक ngasiदगी हौजिकतगी दुम प्रिपरेशन तौबा हौबा यारे मैम दुगा RPF की रेलवे की जो थबक मैम करोकीकनी रेलवे कांस्टेबल अमदी SI की पोस्ट वैकेंसी की मतंग तो सही वीडियो सेमजखरबनी SSC की प्रिपरेशन तौब स्ट्रेटजी अदुम फॉलो तौबदा रेलवे की जो लोइन प्रिपेयर तौब यादुनीको सिलेक्शन प्रोसेस न चिंगबा अयामा लोइन SSC का मनावगदोइने मैम चैनल सिबु सब्सक्राइब अमदी वीडियो सिबु लाइक तौसिमिरमु इरेचा सिंग गिदमक्ता वीडियो कानाबगदगा वीडियो सिंग सेमजबनी मैम थबक अनौबा थबक लाक मतमदसु वीडियो से मतंग चना मतम चाना मैमदा मंगजौनना दुम सेमजरके प्रिपरेशन तौबगी मतमसु फंगनबगिदमक्ता वीडियो सी एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन लाकपगा दुम मैमदा सेमजरके SSC की CHSL की एग्जामिनेशन डेट होय अदुबु ऑफिशियली नोटिफिकेशन दि लाक्तरी मैम ऑफिशियली नोटिफिकेशन लाकपगसु अनौ अनौबा अपडेट करी याउरी वैकेंसी क्या ओइली लास्ट डेट काम कांदो ओइदिनो हाइमना चिंगबा मागी एग्जामिनेशन सिलेबस अमदी पैटर्न अनौबा होंगक्रा नत्रगर हानागा दुम मानरिब्रा हाइमना चिंगबा ममांगी कट ऑफ कमाइना ओइखी हंदकी कट ऑफ क्याम ओइरकनी हाइमना चिंगबसु अनौबा वीडियो सेमकदा यावहनजरके मैमना चैनल से सपोर्ट तौसिनबिरमु लाइक अमदी शेयर तौसिनबिरमु ngasigonadi ai matang sida video asi tension jarage thank you